Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadaningana mbishirani khair malani kaundo mlio harumwazi sanatsa za dunia na mbishirani tsumu njema na ibada njema kama wavenze Mwenyezi Mungu ajalie ze ibada kaunga zifanyao Mwenyezi Mungu azirenge aukaya vanu wanama watukufu ngarangala nao jao ure kama manadamu ya tsabuha kama manadamu tsojua elimu ya enshi haweli rienshio shala kul hali narudele ukaya vanu heni sa manadamu ya saya balihi yabo mruke dhamana alafu besos kwa jara duna rongoa shatsono kaya ndona nafasi nono kanga bina zuhamba ngabina zotsanga sono kakende tena akaya ngasar mwezi mtukufu Ramadhani unumwezi kawala dhimarudo shelizana kangaro nao namna rienshio haruma mwezi mtukufu Ramadhani ya lazima darasa bangabo waelewa nai so nazo kama terijana banu wefundi banu utsufundi kangabo wandu wajideklaro kaoma fundi hautoa darasa ngama rukuri jideklaro jamaa do tsanga harumwenzi hatu yonongo tofauti shakatsone sukanake mungana barongo itswani ya ushida mreshelezize umru yamba boyo ketsone sakawo ufundi akadeja iwabuka wefunda wengu jono kai fundi abo yo balibala ondoka baraka wenge jono kakeri shelizani baba armola mwezi mtukufu ikao lonuo erone sembabi amjutsanga mbabi katsono video kwa lelo uno ini permete yo karjirungo zembabi okano mwezi uno mwezi wa baraka wa utsamafira wa utsa tawabuzi kizinji ya utsamaudu ya maudu kaburini hamru manadamu yajea yatijitse haku hauya hunde wandu wabenguna mrehemu yafifishiwa kama minukaya yode de entere rjui hunde haruma mdungano hatu haruma dunia ino dokamri ya dungana dena wandu hawunro alafu mraja hunde wandu wabenguna mrehemu obanu mrali yo kasima kwa samarufu sha baadhi hatu kartusho doelewa kasi haruma namna yokayarke haruma balbala rido lapizana na udezana na nabangar joka ya shijade shabaki harumasime silamu de shahero dumruwana ne roho kato angazija wazi watu waboka heni msubuti yeka homo ena msubuti uzi haraka wenge na hizo pia ngazanga jomru yoka ngamru msubuti hakiasi ya henri amru msubuti waka njenjitse maudo kaburini au ngamru msubuti waka maudo nsijitse haruma obanu njolala wenge gasar mwetu ya Ramadhani makususu miwono kaya umrongo hatu banu yokairi ridwangalia yala maisha kaudoriesho harmansi hamandayo nasira ba ukasime silamu ridwangalia zifanyi wao ikao zo njema zikope zirifai akanga sarmwensi inu haina mru yao na mru yetu mlaha kaya karanga mlolo maudu rijushiliana dobi hafu rederi rimswalia shangela dhimotsana redoshelezana rare jansulo mabanu yao okaya alhamdulillah ingasarman sinu su shidari tsanganyiha hezinye kawa kumurungwa junro onjivanu yabo warungwa junro wabukaya wenya mdombozi nyetswa purusa dahubini anirjonru kaya rikatse mikonsiyo ne miji hatu si utsanga bengwanga wabaukazi faida ziparanazi njio kaya wandu wakautsanga banu were majilisi banu wandu wadawa wefanya misihiri nzia harumwe miji hao shawatu kufu walio izo rugo za shidunia shamanu aparia izo pia si wandu zisilamu rilo banu renshio sina dini zinjiri wanaokaya ya dini ya Kiislamu geparano banu harumansi zinji salamu ala mtukufu asanogosia tweru si uona mwezi hamada unwe hija shawaru kansi wafanya nzia ya ushinda mwezi ubirile wanunro eni mrulo na barongo ya saidie mwanyanya wandu wa bitsetsumu hawe marjerfereshane haukaya ngar aminio haukari juao kaya yezaka rikau kwa suito wakabla reja swali ya idi ilangari to wao haunika ole kau katsushinda ya jonde mendu yale ya furahi refereshane habura shinda rakawazima ratimizi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani huu. Halafu
mrungu ono kaya si ushinda rikavanura makasina miliari fulani rizitsanga kadora fanye msihiri, miliari fulani rizitsanga kadora fanye nzia, miliari fulani rizitsanga rife njao ritsangia na zenye kuumbize njao mwezi mtukufu wa madaunu yakaulandi muomwe ritokanga sina babahanu rinadi rambeka eni wana mkomo ritokanga na mnaboti wa sardine au mnaboti wa ziwa au mnaboti wa sukari au mnajao na ribehe babanu fulani eselahini mwanyanyasi mkomorulo vanu tsona nchida shaende yavo ende adore ngamba hindu yavo ili yafunguwe yavo ndo njo kubalukaya ngarishekeza umwendo mwema ikawa ngariwonao kaya zensi zilo vanza kisilamu wafanyao warabu ngwazifanyao zimadati rahmani ngizo wakati mbuzi parsonzi yani wanrungwa sedila nao hunu ngarisha umisirini mroya swali misirini vala ngweshio ka umisiri hunu enijo huja na hizo yo mitsango ya hawa nyanyasi wa arabu walovano sisi kweli ngarudoha mweze darasa shana rujuliane yokeserera katsa madarasa wala partir ya kenzweri ranju habala ratsambali yare ndo zatu eske garjulianao ka engabo garjulianao ka ere ju habano kabatsondo ya himo metro kati mimi ngamfanywa retar ngamreje hunda honi ngamdotsuru mru honziani ebanu wa mtsugo jiduburi ya mtsugo tsamba majibanu nino aboyo tsi haki hawanura basi mesilamu rikojini ko kasime silamu asa mpursa rujunda wa romansi amanda ino rambe mafundi walo wenji aina rogozo tsipiari tsanganya hao banu ke kartina babanu hatu rijo wa hiri jeratrape kama aminu kesara jo hambi wa hatu kanini jo ndambe ruflana afanye mnamkata kusukuma wala fanya jao shana rake na Mary Jane rake babahanu ikao heni mkomoru jo kakatsina namna ya jabire yabo yafungue tsumu kama aminu kaizo ajiri njema nkuri jozi hunra rano kaya hini mria jono kaya sime silamu shani mruda ya yeche dukale ori dama za darasa hini mraro henzahe chabo ani wenji bantu ya hao kwa junda ukambo nziani kwa tujongo duafungule dau na nyinga mjuwa kaya confiance ya kumriarege mru ya mbeho dauni hai ketumkinisha wakaterudonu ngamona weza ajali zijirwa manu rijo waza mweze laivu zifanyi hao manu rijo tia amawizani ze live za kisiasa zifanya ovano ni ze live za kimalahoni zijirwa bana yakawe yato wema yanyoda honi we yakanza mrenge mrumshe we ija alafu ye confiance hiyo kaiti yo kana leo renge mayanyo jo mwitsoda honi ama mweza madaunu mfungue hazira taabu ikawareziesha mwezi mirojina ne ze live za kufanyisha banu yo kawe ya skini ya mwanyanya mtoda honi shema yanya wene da mfanglaja oda honi hai jam rijuru kana mruka tusubutu renga mrem mtoda honi shala kulli hali wale warchuju wanamba mratujo rango subuti ya paramanyanya ya jamba tsoka nsudo nifunguza au nsorba koda huni mimi nawe na tsoka na baba hanu kungwa jala hunu gasina bahanu kungareje hiyo haine partir ya kenzweri wango ndo kansi yabo wanweshi ya darasa wanwa juhabala ruma sezwer wanwende zao yabo ndo karifanya taratibu ndo karbaraka mababa na hatu wazee wa hatu litsutunjulia na harmazen ngoza kimila zinu ya ukaimana woibo ya mtu yafanya shughuli wa mwezi ujao shabango de hapara yensi ya yani katsamba densi ya yabo ekamro ya lawaye hambu yabo ndo hapara mababa na wahe hambu hajawa miokana wando mwana woi ngwazo ajafanya shughuli wandu wala wajewe mibala yabo wapishio huanike shughuli baada hapo huanika envelope wandu wala dezao yedatija ujawi misabala hufanya shughuli kunika yensi ya ho bahasha unikenga zijabahasha wandu wenzao chezi jirwa bohini ani baada hapo kapati suivi yo kanelewendo la ila yenda ukajenda shawe kama thalani hujahuto lohoda honi yabo bahizisa bala yabo ngo junro kaya ngo ngawanziani izo zihuru wenji wanakomori wenji kaunga junra mwanziani hunu ya ukaeleo wafanya dola wahimiliwa dezensi za hao yani de dezensi za miji hao walaya waimbiswa abantu watsabusi wafenjao shaye suivi yo kama ndo watundeke mana meola we mana mshatu la dolani ingari jo fanyaje fanya namnari wandu wanuru wasulihishi izoke jaha hunu o winji abika endole menya habuba yabungari aminio kanga sina nyanyasi kangwa sufreo harumentsiro riwa undra umonziani rilosi na umonziani wa tanga mundu na tsumona nyumeni vanu na mwezi kaba na dokamenti banu bolala sabengo fanyo ababanga mwendo bahanu hamanzani wangu nende nalalea abo kemru mshahasi komori shaba kemru mshahe haja yabumime mjoroha
Yaweka tina toma ya ukaka mjukwenda banu fulani nededa baki ikimdu mshewawo ihaja yabodo sukake huno adozunguli na weze hija risha kama nyasi haulwaya au risha kama na mwenyasi mkumori apotea ngariju hawe ze live rizipartage yabuna fiki wenge mwezi mtukufu wa madaunu ilade mwireshelezi zani retseshi haya rielewo kaibano shejadi huu de roho riwanendeze roho nyuni ona sude ziwa bano hata mude ziwa malaivu bano hata wakati kao hata zilaivu zangu zote laivu komi huu animua vize mrukati mdea utimla pizza jamuda waru ngurambiyo weja nje paronjim waru ride hapa na tamuzi mtukufunu abantu waride yao banu warla pizza ao waraba wenda mna waonao kiasi waonao shasir aminu kana Mwenyezi Mungu nge yabo kar aminio kai haina mundu ujolala wa eche kabati bobira gasibanu garonao erika sina wanga ye wanga bi wakabanu wajanze kabanu ngo harumwe Ramadhani inu rakasina obanu ye ngonda yabo mwanadamu waminizo ulone akili yatsumjufumo yatsodaba yabotsi mru kongu jukana shihaya bari hadeziwa bengo mrala pizwe mbuke mrala pizwe kujukorenda ye jone samru roho bingu jukafanya maana ya mru akabanu Mwenyezi Mungu angaliwe roho ya mru ekero haungiobi Mwenyezi Mungu anambia inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Mwenyezi Mungu kana udhulumu mwanadamu na barongo hata tuda kana udhulumu wende ujujidhulumu mwanadamu ekangono kaya ngubakira roho mbi yotoka wone mwanyanyu umnyenge wakati kao kabatsi mrusilamu mkomori ya roha siso unjini wa hatopa hakumeni mrasadi sofunga tsumu wele waidaraja ho mwezi unu wele waze fadhila rizunda wa mwezi unu wele waka hini Mwenyezi Mungu mhatina mo ya data ya funga tsumu ya Ramadhani hata yitimizi la neema kuu mwanadamu yanikiwa ila neema kuu kaze ajiri za Ramadhani mru ya stahimili ya ifunga batunoka hadhulumu mru habana na mru bali ya mwenya na roho bisha hastahimili hafungu habakar ibada yahe haswali hasomo ani hafanya tartibu hata ila hadithi ya mtume ukana tabasamaka fi wajhi ahika sadaka utone mwenye huu furahi zila pia za sadaka zila pia uzunjulia kama minuka hiyo neema kuu Mwenyezi Mungu yanza mwanadamu wakati kao kasina semeni banu romwezi unoe janjia eri karjajo shidari wazei sabu cha wanadamu rakasina ubanu wahafa wenda zao sisi alhamdulillah gabo walua wadi gabo walua jao Mwenyezi Mungu hansi ngari wanao umwezi unu ngari furahio ngari swalio ngari fungao ani yabeladhi mwanadamu ya parse fursa hiyo ya izingare kwa timni kani mfano banu wa sahaba yoke sahaba uo yoti abajana shamtu repete babi ya sahaba kao hakande na wanzani wahi waili ya mzima jafu harume jihadi ya mga mjua umri na farume jihadi ya mzima uo Mwenyezi Mungu mhatina mo hafungu tsumu habaki hafanya ibada hajahafu ola sahaba ola hajahala ala hono tabiri ya ukaya waende harumu mwangu njambe boni baada waenda bala wahima atsona mru hajazi ngarau na mwanyanya mrachina wala Mwenyezi Mungu de amhansi duniani akafunge tsumu ya tsufarmesha jihadi hamono hazingaro mhono njambe boni jimshangalia yoiza baridi ya tedi hazingara wo mhono ya mtambe boni na bungabo tsoi na kamera ye yafa jihadi baada hapo hado samba bala tazasuri mtume na mwambie kaya kweli wewe yafa jihadi shawoi Mwenyezi Mungu hamnika bahati habaki hafungu tsumu ya Ramadhani yani aweza taubu zangi zo zinji yode maana waona kazi ngarwati lombe boni yabo mwezi mtukufu madaunu lazima ke rivumweshi haya siurenda na isoti pia kabati mrujo jamanu anjambe ngurongozo ke katina pase karna wona mrwaje banu wa mjua wotu jamba balo paro fenjau cheka ngaranzore ngiankilia hatukana yejuka urongoza awejuka uresheleziza pakamru ya yani ritom mjua hu yani ya lawarme ardhi ya heya yabangari jina sawa hadimareshalizane ukangaro nawe gwagwagwa iliyoba wenge hazan sitawarme suishi watukufu kasarumwe tsiru ngari onao yokuanyanyasi losina obana ngwatsangawe mitsangwe hauredaze maharumo mtukufu madawu haulisa wanu hausaidia wanu sisi kasi wanu kabatsi ala manzima harumo mjiunu riwona ukange fanyishi hao huswa nyanyasi kao situation au keti keja kansindu ngamona uze problemu za runda banu halemru yakabana kana séjour ya enna hauto za 5 au nsujua
ekaihisa ndukaduka na taradudu kane na mjoko na rajatewa na mwone wakati ulonu wandu wenji sejuri za hao za hisa warefizewa ngwa hunu bamvi hao atakwa tujo sakumuri rogo zinjizi bloke kwa tujo uroa na rudone kama nzironga zidono badili na bano hena rogo zonti pia kazangaje umru wai na rikera dono kalbaraka rongozane ritsishangirie upeu baba kama tima nado mujo jabanu ubema tsumu angalie jawe kango mjuo watu ni parsana 40 kabati haka wala ujuko angalia yatsehe baina cho jangala kebanga mswali bangundende kuba miurenda naye ebanga mfungo bangundende kuba ngo miurenda naye yabana cho jikalifisha kasima kafiri na la kulli hal karjejara daraja hiyo zankili za hatu zirini kwa kaya manusi urenda naye yabudo cho kari continue urenda naye ela de moini mrongozane rujukaya emezi kabati mwezi mdarusi wafanye naye shala kulli hal wa mwezi hunu mwezi kao ya Qur'an isihi roneswa ze daraja zahe umwezi hunu bal hata zi hadithi za mtume se Qur'an yakausiha basi mtume hazia aba paskoma za hadithi za mtume hedi sakansile na wandu yanzia rongo wao yabwaka wandu bala wakaudwanzi hezo ambao delungu chaka mtume habajao yani tiorengwani ndo mru fulani bahaka yao monata Abu Huraira wala dungo shani Abu Huraira radhiyallahu anhu wala mrukao halawalia mani special edia kensi aruishi ya mtume rongowa yanzia bahe mtume hazia katika mrujwani hadithi Henry haukaya kaono kaeka wakati wa mwezi una Qur'ani yakausiha ekahado buli ya hini mru ya duanziha zila yambao ne Qur'ani ya borjo jari melange ya Qur'ani ne mirongozi ya mtume hazia hata Qur'ani timurangu kesela hini noga kauya ya kuyamba eselano akaanzia badi roho nzima hadithi al-Qudsi de hadithi kao mathalan mtume harumiwa Jibril Mwenyezi Mungu harumu Jibril ya jambi yode maana kato arabu habaka mal farqu baina al-hadith al-Qudsi wal Qur'an al-Karim ye farka ya he hadithi al-Qudsi ni Qur'an al-Karim ye farka gyolahu kilahuma kalamullah zombili yomirongozi ya Mwenyezi Mungu kabwe hadithi mtume yamba ojao ya ukaya mrati fenjao ujao ama hadithi saila wakala yuminu ahadukum hatta yuhibba al-akhi kama yuhibbu nafsi an mtumeha bajao we hadu wansi hakaya tijwa Mwenyezi Mungu yana bio kaya au yetijwa mini mru ani sabidiri yetijwa nzema nyanya madili kama nzora nafsa moya yabo kam Mwenyezi Mungu katsile sinaye sabidiri zo hadithi mtume akansi ya rongo wa ujao shanga hadithi al-Qudsi dailako Mwenyezi Mungu haru mujibu ke dabe mtume rongo fulana ta fulani hajarabia yo habari cho wakati zahadi mtume akaukatile na maswahaba umwezi uno hakahazia yokabatike mrujwanzi hadithi yani zila yambao watike mrujwanziha ili tio jembe lanjeha ni Qur'ani wa yakausiha umwezi mtukufu halisi yakaladhimu rongozani mavamana hatu kamjoka sitwa rukunga sina swauti chaswa ruko ngari rongo wao jao yapurijo hanzala mavamana hatu rishekeze mbabi imana hindi ndakau na bera mnayo dukana ngasivanu ritijambile ndabo ngari yeshio mwenziani garona ukanga sina nyanyasi kangwa sufreho kasina nyanyasi kangwa tabihao umalani hunu yabo kabati mru mzima mjosheda har masuala mandi yo ya yundi ya solution shabo ladimu wana mavamana hatu oliwo ngasarmansi amadainu ngari wonao kaimesilamu walo vanu zensi zilo vanu watsanganyi hao hautoa swada kawa sediwanya nyao kwa kwatina nchida ngarona ngasihunu mritsujuvira dabama yabo ono marabu ajawi milabala kusina enero yabo kusina doro yabo yani warabu wasubuti ujawa wahimilie mronziani wabekananiki shawo kumori ngabukongwa jona haya au kaleo hawatoa jawa wahuzu plasi au wahuzu mbe au wafaji sacrifice au renge kame wahuzu wabehe mwana hao yajatse maisha aja panga mjua ukanga sununzi pia chakarna tsuhunda sonsi pia karno kadara janzima sonsi pia dabuga si Faransa changa wajuka banu kungwa juho ishuwe ngabwajuja banu wahunde bahati mbi Mwenyezi Mungu ajua haulia ze bahati bizo yao ladima rijuo kanga sivanu shanga se etapu yabu madhamana hatu watukufu rijona hamweze darasa murunde tartibu mrongowe yoke ndijo shida numeru fulani na rivemba banu fulani Isiroanya nyasi kao kwa treneo wajunra hunu kale deja isarfungu tsanu abaki 25 yabo yoti yangu ubsafara yabala ni momwe walikao kwa sina namna yukawa hunde baba ndo alimbahiru
umweru unde solisio wadhamana hatu wandu reje yabo unda mindu hila yojono kangurongo nai na minsurongo nai shaka mondongo kari saidie wananyanyasi omana yamru akamanu leo sidwa kaneba zetwani ya zilo shabanga bwe nafsi ya mwanadamu wae akamanga bo mwanadamu yeshi ko hahana bumba ga mwanadamu ko ngujuja ya subilwani shetani ya berongombi au yafanya rongombi ladi barakata ngabo hadithi sio mkaina la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min la yazinu zani hina yazin wa huwa mu'min sabedirika esamrahiba au bala imani kesukaya yamunge ukao bala matala ni shetani heda utetso nzikele wahibe heda wafanye jao heda wafanye zina ufenjao ilange ndoka bala shetani sha abahayi luibaki mazetonwa singao shebaki nafsi ya mwanadamu na labu bala mwanadamu ki mwanadamu wa asili yahe hazoudea hazoulapiza hazoka ena rohombi yaboka batsi shetani bohari she nafsi mo yahe defanyo hazi haruma mwezi ya mwanadamu yake mwanadamu weye mazetoni yafungwa kanga banduko ebanuru chomba kama mazetoni yafungwa kwa tsubula wa roha na bunga tsungona ruwedea gartsungona ruwe no mvinyo nziani gartsungona ruwe takabaro nziani kasama mwezi mtukufu lade nafsa moya wai lade barakata Mwenyezi Mungu kaya man yurdi lillahi bi khaira yufaqihu fi din eni Mwenyezi Mungu ya maziza heri yetorlitse na hamtia harumwedi wenge nune maku kama nadamu mujesu kaya wami gamjesu kaya zengo nifanyao inu hairi Mwenyezi Mungu ndika yakantsutso de awandu ntutso jibala keli fulana mwezi unu ntsuji takabari shar mwezi unu kamono andu fulani walo heli fulana mwezi unu yani mruna jini kukaya mruna shukuru Mwenyezi Mungu akailande ema Mwenyezi Mungu yahunika wewe inde bana ba mayuni lahi bi khaira yufaqihu fi din mru Mwenyezi Mungu amanziza heri yaurdi tena hamtia haruma ye dini wenge watukufu bensima waidha sha mwezi mtukufu wa daunu wakareshalizizane wakangara jojo hunda Muhammad zona bajana yarengelera mbili ya kufanya mawaidha ruone mrubano ajavulizana makaulu waili wafai wadu zo pia ni mwanadamu ngeno mtsango wahe ikaongu utekelezo bano mtsona rika kumori aminu kana ngaba ndo ajaonro duhazi hunu basi moja tu parse mruhuno hatimizima 20 imame ngomiraru shabala madabo yanzu ya some ya ukaya balekano waswali yao mfumu ramba jao ngamjo parisa wandu mratimizi bahame ngomiraru bahame ngomine hajaru mwensinu njemo parso kaya abahado yanzu ya juwe ibana mriela la mrumshe mruye laje akanyumeli vanu paroza babano ngabo yanambio kaya apo Mwenyezi Mungu jori sami akamimeni sana na mrumshangu ni ela umuru masabuni kajaka ujua kahini samraila weze kudizina mkaduru masabuni ndongo mbili gojojuuru me sabuni shaisa urumia we sabuni kutsununia ikango yelo kudi esa urumia we sabuni ngo yelo jau urumia sabuni jutora hafu shaisa ununia ukanga mnyelweze kudizinu gela dumuru maji maruvu ngabjela mwa parise ngabo wandu wakakomori watimizima 20 mamengomira ruwa wasula mwensinu abahenda bakoja wajuka ai baleka mrala le mrumsha au kamrala le mrumai mrungu yelo balabruka rumia sabuni balamru yele bajirangu ari mru yele sabuni rangu ngo bili ujorumia sabuni uyele ujitie urahafu badabo jonunie uyele maji maruvu toweza kudi ngojojua uyele maji maruvu ununieza kudi ununyoka uyeleza kudi badabo jorumia sabuni ujitie urahafu ngejoke chango joda pase kanga mwandu kawa swila rumensinu watimizima mengomera ruheda waja wakajua baha yokabaleka mndugelo kudi mbukarumia sabuni aukaindi ujo sami ho abira hale ukahale kondo misiri hulanu kwa swali ya mfu kujaparwa na imamu ya bokana vanungara swali ya mfu oi shanyo anu mlodi ngoni mahima geladimwe karamba Allahu akbar msumia alhamdu rambe Allahu akbar ya bili mswali mtume Allahumma salli ala sayyidina Muhammad geladimwe kangari rambe Allahu akbar ya raru mumbe mfu idua ekarambe yane rombe mesilamu dua ijoka fasili eni mru ya jokange hunu shaka joruka tsafikiri kabala dila rongonku chabo warwaka ufikiru karibu warahamise maitibala riswali yawe maitila shaka warwako jikazi wajo wakoji kiasiza
yokabanu paka mrede shioni ya some rangu ngazoro dua tazila ya buonji wakuzinga manyeha wakasoma alhamdulillah rikari bakar mashahidza shila shari jaba saino alhamdulillah rija hunugaro nao kekare ngar swali ya umri hafa shasi tsone ma imamu warambia okaye kamru emiban ngar swala wa mfuoi ngar soma alhamdu riswali ya mtume baada hapo rombe mfudu rombe mesilamu dua risalim onronji kwa jono kabana ulu tajiri akari karmwenzi rikausamizana hako eruhombi kaya hako eni mdu akanze kabana de fundi yende asoma inupa kamrende shioni inupa kamrende atowe mbuzi rijuru kangaborongo zinji ikawa zikaribalilia karijaka ujua yani ngabo faida zinji hamwe mirongo ziri ambao banu yoke ladimu ri mwezi hamada uni keruda marongo za faida ikaunga juru urisaidia haruma ila ibada katsomba kasima parfait so tipia cha umwege juru urisaidia haruma zila ibada ikaunga rifanya ukanga aminio ka zi daraja zatu soti sawa le umrija Mustafa Bakiri Jamali Laid namjo aminu kange na daraja haku hana miya msomo chabo ketsu tsongezo kabonsina urongowa kamjo tsange mbabe hangu yegu jo tsange mbabe hingabo wa daraja haku hana yode nemne dunia katsata elimu yende elimu ruge jawi no abataraja elimu no abataraja ngabo ya bwa bititi ngabo de mareke kare mrugu ngutulale koli wadi sa CPE ndo mangali yefundu someso CPE komo hauhunu shakuna dawa mwene fundi wale somesa 6e kuna dawa wale fundi wale somesa 3e kuna dawa fundi wale somesa terminali kuna wale fundi wale somesa universite au kaka weze daraja za hema fundi akaole daraja ha kusomeswa CPE bahi vahewo ye daraja kusomeswa CM2 bahi vahewo ye daraja kusomeswa kadha tabahi ataransuil yode namna elimu yenu yokaya ngojojo kana doktora shabake tsuzia urumie diktaturi yokabulona doktora yaboye wa marifa matiti yatisomesiwa ni marifa matiti shango no kabala bo wasa wa Timizo University uloja bala odole na ilmu bala ke jaladi wake wasa saidi bangangela dimora aminuka bangejukiri mimi ndrongo webanu na bala bafanywa darasa kumele wa 20 au tsano au bengo birabu ngabantu hatotsunde bahati wakawa kansi wazishia mbaje banu njena berogo banu yahunde babi salamu zuki wangu mtukufu bwana Thumani Mwenyezi Mungu ajaleke tsumunge viraono weke skandani fanye muhimu ni virara mwa swala hiyo tujwebelela hako yakaya narishekeze ezifanyi wao harumao mji uno hau harumetsinu bangarunwa ya swarabu harumwe bisihiri hedi washemezao jumu usaidi ya wanyanyao wakangwa aminio kango na wanyanyao garuwao nao jeli kangaruwao nao walomo nziani hunu wademandoanu kama wanike enero 2 euro 3 euro watabihao yabona nasibatu narunose imani ya ukaya leo rifanyimba tartibu yokaya uruluharu mansiama dainu sharke na marje wakomori walobanu ridoji hundo kaya enimro undembahiru ya baliye ya behe baba hanu ili wanyanyasi kangwa turno hunu wadore je yabo watsojunda honziani rajunru hatabi hana bana kujikorda funge tena hajunru katsujango no dahubi hajunru halum hono ama mwezi mtukufu madaunu ri aminio kange gemkinishi hao mbugenda mba hindramwe konti yae haungena mapeso dahoni na singa sena nyanyasi kao wa zunguli yao hunu kwa tabi hao yode marakaya hadithi akambukaya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba al-akhi kama yuhibbu nafsi kanaha min mzimaru manyi simpa kamranze mwanyanya amende heli mranzi zawe nafsa moya yawe kaleo karanzona bebanu nuko unundungano ununyanya unusilam na singa hisho kanga sina nyanyasi ikaongwa unziani kwa treneo sande pa kana mrubisha wabana hawaja unu rakaja yalo lakatina stuyaso haula umavu aminif yokamrange mremtro dani ajundu kaya obandwali yestu yasoke tinyao ajundu nziani abandu madawa ladimu runde tartibu yashinda riwasaidie ila tsumwe hao yani wadunda mabahanu wefungua ba amwaminuka bunga johe njeza za daraja za he tsumu ya hatu salam ekatsibiri naye amsalsama bamjuwao mafundingo wenji sha alhamdulillah karsule sanare sangambabe kiasi vyoshinda kabla ni janji harumo ya bili dukaya watukufu besemono tsikatiti ya mnapi buyabo harumo mji mtukufu wa Kombania Washili kapitali ya hatu wakabajiri bese amfikirula upepo kama msihiri wa hawa uswalia yabo watsaha wahini mwanadamu Islamu
ya jikurubishe ndi asaidie ili watimizo msiri wa hao huo wakaya tiuvenza shali za ajali za zingi pepo na jao msiri huo huu wa utajao heni mkomoru joka shidi ya saidie msiri huo wenge mwezi mtukufu tizi hodo saidia hodo fanya njema wenge tsono kaira kairi na mrefu swaino ni zabe heni mrukao hujo shida unda na msaada shaya tsengelo wanyanyasi wao ili yende asaidie umsiruisi haraka ambapo rejea mwisho ibada shao ama deheli wakayao watukufu ingejoka komplika kuwa fikiru kayasha imanina kaye rirensi hodo la huwano de abure shatkandaro ngozane mbabe haro Yesu ala hino ngarwana wanu ngambao kaya enu akateka uliwenge ndao dictature harmayensi fikiru kamitska motro makati ya medabdala tsikaona shetiso shakaru mayensi mazuki watu wengi wajo zite mwanye vanu ngabo wanyanyasi kao wakaufa wakatome dabdala harogo za husu siasa mahaburi hao katsuju tabaha wakati wame dabdala wakadiktaturi ya kweli harmayensi ngabo besemzi manjishele nivumbwe bwana yidi besemo maguju wakabanu besi wafanye kundi ukana helensi yakahweda watwali yakangela dhumundu wakombo yensi basi wao waswili haya kamisha hokaya le shati la hedelendo handuhuze hao kwa tuju hata zihwadaba wakati wa bedabdala haidi mru ya tsorongoa Mustafa Bakri Jamalele ngovanu rika Egypt wakati wa Husni Mubarak wecho pasha gari umvumbua yabo awisha hoshi hamaji kamonao ka ezijiriyo harmayensi kweli zengogizo kaja katsinyao maisha katsimangu shanga monao kaya mrugujwa hayadi mhoida ulata nunga kwa rongo zunguli yao mrujwa hala pizza hata irila pizza banze fami hata mmono rikana muda banu irila pizza banu hata no mmono watukufu wanyanya sirlo banu indensi ya hatu kasuza bakandensi ya hatu shaba ngaba ujokubali ngaba tujokubali na uangazija mambo kaya msubuti kahomo haina mru msubuti kahomo akamsubuti mrujiruka ngemsubuti za jalizo kaziji aka wanadamu woti sawa ngabo jodezi wabanu yastahimili ngabo tujodezi wabanu ngamonao yokabane hini mndu mzima ulobanu wa Mungu waniwenzi hususiasa hini ajali ya mhuna mujuro wa eche naritana bahidi ngohi baba ngabati mndu ulobanu wanu bwana inu kama ngena garanti ya wanu yokabane hini njufanya banu shaka mjonda ruani milizi komanteri banu kamjojo wana mrugo nifanya komanteri banu lembe balangu na nzona balazila ndrabo ezijonjili ya zinjile habiche halafule onga bonga mahakama alo yabo bengo nga bondo are mau kaka gaumai waru ware mau zenda gaumai yensingi obi waru jabunye shaka memu ngabo mahakama kamemu ngabo wandu walo yabo yabole o narudo tunda harumaze ngo zijiro zimu kambra jare ngo hafungwa richtobeza harakari bezeri fanya intervention yemro yafungwa ngabo dictature na ruvumweshi haya baba leunga mjojo kanga mibanu ngambo ndongoza hensi na bala derriere senitsi ya mruma pesa tsifungwa yamongo tojora mbio heye ba mimi shama fulani shahao ani wambena beza tolo na kukutujo kodi ngoni hula bala ngabo haki ya mru tsawo bala na ruvumweshi haya ri amini okaya banga sibanu wezidwa ngazambishi hao zenkote pia mazidwa ngazambao ngabo wandu ambao sidwabo hata nongo yabo ngabo wade yao hata nongo yabo ngabo wadela pizza nongo yabo nsu aminu ka kweli kasina diktatoria kweli rijode zanena mainu ripulane za malahu ni rikebana hata wandu wao zungulia yokuwandu wao kwa tsukazwa bahani njamba mriamba nai zede toroka tsufungwa cha ikadiktaturi basi yuke wakati wa medabdala na muzise mimi tsikamoto wakati wa medabdala atamwesheleo wenishauka na mjemo ndani ba medabdala holo hafu kwa tsimbira kwa subutu rongoa kwa tia jo subuti ende mara dio ende mdeye jamais tsone mruo ngabo tsumamerika ngabo mahaburi ya wanru kama opoza wakati wa medabdala katsujul hani hata pakadaba kwa tsujulo wazi wadao mriere ngwa hede tsunzu abo ba hefamio kwa mjitsena Benge garamba ngaranza haki. Garanzori kena daula ya haki.
Dabla haki nke chonze ke upande ya wanu. Che dabla haki nganzu ike hatu sonti pia. Ya mwana rudo babe nafasi ile tunda. Shale weni mrujorengwa hafungwa. Ritsobeza harakara mana mruena tolwa. Karitama gari jibi wao mri hafungwa. Sha banu iyo ni chutsongeza wanadamu waeshi. Kale mwe mramba rongo wawenda dhurumu mru wa wadu wanzafanye tendwa. Harengwende hafungwa ritsobeza haraka. Bami mru matalani leo. Bami banu tilaki loko siatoeri na wao tipia waono kana tiro kwa tintifungwa bami urongwa bano msitohe mfanya live amadamba inatolwa gabo dictature na mtuliza ya amadamba yafanya hahibi yakanza viole yakanza fanye rangu monoka ekako eliza mgonzi skanti yokabala nsokore ngwa bari tambukana emaishaga umai ndiwondwa shebeze vanori mwensinu kasifaransa bangaro nao kabati mrudungo fungwa politiki hunu imara yawe juha yoke jahea unumri ya fungwa politiki wako juha de parti politiki ya hahe shara yakadu juha hunu bari mru yanjamwa politiki harengwa fungwa wakabanu heni mru fanyo politiki bengwa le umru harumwa shaheni nambao banu ilata kijanga jemimi okay hasaranga mwanao ngabo wandu walo banu wafanya siasa warongo wao walondo na wandu wandu wao wakorongo waba kama ulu wahurwa ni rongo nyiwo no wandu wao wazingiza nyikamaono juzi batika rongo waba ntambuka nao upande wa wanu razida dobia jo naye wakatera razida mzi watu baruani nyezi mwa johansi na moya wanika unono nyezi mwa jere kango haruma ibada inungu ya wanike ibada kango jo kubaliwa hawa nsipia isamono wakansiba na wafanya we conference dobi har mwisho tosha tswele wakaya ya tujini ko kaba lwandu wanu wa hadisi lwene maranya banuzo ngozi kanti aweze partizan ngo dakor heni mrecho fikiru kabala ngabo wenji walo dereria hao base kazi jazo finalize rongo bahate kama ono pareni au maono baba hanu yabo rongo manda yinu gela de mortulizane shi haya okawanyi kama mboka ngabo unafiki ngabo jau sindrabo kabati mdungano wa sabuzi kabati mkoba ziba wa sabuzi na babu zetabuzi rupia zotoka tsama za Kiafrika magui mwinjina mne mwangale manager Dar es Salaam asefrenga maendeleo she magui ya loma aeroporo imo wandu wenji hata ngondo mapolisi udwani kama pesa none wazingare mrutona sejuru na je uzupia zikansa zinzi za Kiafrika zinu ngamonata zinzi uzino mashaka aliyo zemela shongwa tsumaba kana mahakama ngao mai wanukwa dhulumi wao na yonde namna rwali yo wanu avayo kaya wandu njaro wa mufu mamanda zinu kila dhimu bakenungo za kanti wake madhamana wanu wanoru kwa trasi za plan iru parti ilo njema ya kanti jau waelewa warunesa rakinaya waturi sedi wandu wala zehija chawala ndo ajori ngayenzi waritia amani na maisha mema chawanu wonga maunoda ko wandu waunga mbo papaziwa eba nujokawa papaziwa na munyibara kange kumori ewa chombo papaziwa na amada mamuduke kumori yo hamba atahambi yale mamazali ewa wandu papaziwa no wenche sufama fundi watu su Mohamed bwana nge kumori ewa papaziwa daho yeye fundi watu tsondo ha yesonda Facebook famwenda rongowa ya kontrezinu katsiula wakumori wanama wanansiri tijari hadalwa ni wanu ngabo ngo zinji zidziho wanu ritsozi jua ngabo ngo zinji madhomana hatu wanu kawo ngwazizi hao ikawe banara wasuli banu dabo kawo wabiri ameze dhomana zopia kwa jeshelea chezo rabo ikawa biri kwa kameze dhomana zila waelewa yukajuzi kililu ya kabala ya aeroporo ya mali fanyi hafanya yeye poro ya hawa finjao abaka karachoka na problemu ya poro au aeroporo mwali cheni mrada aza za operasyone zinja uzakaya waregeze malilo izo wende zao mwanzo kiamba banu ridi waza wachema na ndame banu tsigyo jao karsina aeroporo karsina avo na lilensi ritire mane wasira ngalie zenu ngozine emana rawasudi banu hindi da wanu wanu wa depute utoshana wao wanu wenchi waloma kontronezi ngovala pourquoi le urjuko jenjenele ukamdu jato shabira jakansi unu ngombo nge mharenda komori kujoda afungo Hasani Hamadi amchukua nge mhara hoda komori de afungwa
Narbulane matu karchude ya ngarabezo kweli. Nge hunu ngobesa kumani kujofungwa. Pour kwembe wana mna hiyo. Na bunga wanyanya walo bala zebaruani isumoma di bwana na wala pia ngo bala zebarocho ngo wafungwa. Ngabo ziziho bano magomana wanu ngabo rogo waritishia obano. Mratirelesiwa ni dhamana. Rambe nsi somo wanua balinga watoto wa soma na jamu na jesu pia karatula wazamba. Na wabenuhe waroneseze plan. Watanganyihe kakweli. Baba nu Mwenyezi Mungu kana haini wandu waloba zima. Watu dhulumifu waloba zima Mwenyezi Mungu watukuza. Kamonao yentinu ya asuli yentinu nti ya Kiislamu. Basi zenzi za Kiislamu nti pia wajundo banu wawahama balasiyo banu wawahame siri banu wawakawiri wanwa dili yao ngoba zima kwa kufanya dhulma haku warupia wajao banu kama Mwenyezi Mungu amba na wake makafiri na wake Muislamu shahina wanukua kabati dhulma haku Mwenyezi Mungu watukuza. Zenzi za Kiislamu pia ribiri jabanu Henry dabo komu hatunga dhulumu rilengeze za dhulma ngari dhulumu mu hatunga ritafadao wa Mwenyezi Mungu utukuzo wanu wambao Muislamu ngabirore jahun wengine rense shihaya utulobeza diktaturi jimbo anirei hamba majimbo jao na bunga monao kaya zijanibu pia kama ndabo magambana ruwa mwene wa siasa wa jamani wakatorika daula haki wakaura kwa saliba numizikie tilwa milele salamu zuki wangu masob masuri Mwenyezi Mungu ajalie munge birao inshallah wauti pia amtumnikani mfano rane jatimizio nduja zuki wangu banu masob masuri ngaba ndo wasubiria mandwandu haide ziwa kalwa garmentino hare ndo mndu hindina garmentino sababu ndezino na mwangalie wandu warenga wandu waunda pokasi garmentino ama narachomba mazuki wangu banu masob masuri ngabo wandu nzeserse hamadu wandu wakabanu watsanganya wandu wadeziwa wala piziwa masob zuki wangu masob masuri enda baba hanu warutsona baba lazali haja yadeziwa banu hata riono manama Mustafa Bakiri Jamali Laili hakarmentino haranse haziyahe umru na ndumshe bana wana haranse haziyahe banu hasikomori legarilahe mafura hende afanya kampanyi hata nono wajufayeti mazababi wasoma ukweli wanolezi diplomi za hao watu paro pashe watu paro dea wajola dimkeze plus za wazi wastahiki amaza ambassadeur zilo imo za konsuli zilo imo na ani mahale kao za plus za ungizo nongo banu wasubiria badi subira ujisa izo pia tukaba kartu koza badi nyinyi mloabo mkontre umkoza ukawa yafanywa nafiki wa yafinja yende namna batu lilo banu shanga subiri yao wakaba subira ulinda heri wandu kama wafanya siasa wadeziwa wandu washaha wamania mimi lilo banu tukaba no efamiwa ikojibi wa uchao sharono kazi ntare zonsi yo banu jeske tare harmo komori maudurela wa shabise imakaulu ya hatoka ramlokaya Mwenyezi Mungu kaya mwa surati Yasin amba inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin hamba kamjumtowani muishe ni wanadamu mwenezo mafanya na zila maranti yabunga amini yoke kale otira mumyeshi wangu duniani bana tijanga mambo makaulu yokarike wazima yaukaya ritaye haki hamastehi hadabu haustahiyeti hauvamesheo maudu tilawa kama aminukaya atari ngajuba kia mkamjodo angalia imruwa kama nkajaka udea imruwa kama nakausedi ya jao imruwa kama nakabajao imruwa kama nakabajao kama aminukaya zonga junify wenge watu kufu wakumori na releo kama kabati bahanu walubwema shainde namna ya humyeshi arma si hamada zinu lazima votoka magui gamonao wafanya njema wasaidia hata madhamana wa kweli kweli waloromenzi wafiniwa watonea zo pia gazijirio na rombeze dua Mwenyezi Mungu afikishe yabanweze haki za wanadamu wanu babano kadhuluma yunga bandu wengi wadhulumisha bandu waramazi bwana zenu siasa sinyangu kama namrukota bi hakula hasara mamru wa siasa imagine mru wa siasa jitole adezwe fami yala piziwa yara ndo mtiru na siasa edi mrufanyo siasa lazima hunde faida ya hae lazima tahe faida ya hae ikae ne rumbi ya sheloa saya yode maana siasa
yata hunu kama nao ze election ze mamera hunu ngwari fariao na mje mfario wa nufanya communication beka mjamri saidi yari hunu ngarjumni kani nyumba ngarjumni kani haza mwe ville de Marseille ngamjofenja parce que ini mrufanya siasa wala lazima hunde faida banu mrufanya siasa wala tu miezi wala ngutsa faida ya hai ari watsina ilo kaya wimru tsashiwensi heri shaka zila yamba yeye wakaba nizumru ambao kazanga jumru wae ya bala dima mre hunde faida ya hai ikaine rumbi ya jani ko wasaya lezo pia ngazingirwe banu penge karanse shi hayo tsodopu ano de ya no lapizana baba nikanga saru msajja chaunu karna hasuli bahanu hunde yasu de ya wala daola wala paula sheu wala finja karna hasuli bahanu dorongozana yaka wala wandu kongo harume sirikali waona ukanga buwanyanyao wasimbuha walata watoja bakensi fitina likensi harume muwa banzembi zinu pia nazijiri wabanu ni fitina nilo buhari na mangalato malahone mafitina ngam aminwe malahone mafitina yo kama fitinare me hata saba za wandu mafitinare me hata rohombi na jamna jam izungizo malahoni yaboko johambaru manungo kawo idu serikali ini mrugo wenji woneni ya ukawande bala wahunde shaji nsitsi hunde yabwela dhima ola wakweli waniwe parti yahe ya juanza heze parti yahe sheo au ya juanza heze nsi yahe sheo lazima hunde fitina bala msikubali ba Mustafa la jao aribalo ledo rirema msikubali ba Mustafa Marseille wala jao na abonge manungu wano bwana kufinjao shema fitina kwa fanya utaratibu ili wamenyewe ya hundeze kufuru ya rudia hunde hasara izo disijirio kabati bahanu walo heri nsijomba banu mloiho banu wala go fitina wala ndamba jonde bana rutwa swili bana tahunu baka banu walilao matsozi wa imile mwa daula walilao matsozi wajohanza wone ro gasibana garambao nyuni wana kamibanga mambo minuskiti kwa aeroporo yatu na mimi ko mumshangiria ngamtabio ka aeroporo ngio bala kabati mbaza hoteli kabati jaule kafulila zogara tabia hudu swahensi wafikuru kama baro shangirwa zali wajohanzekele watashe zobala wadu wafanye wamheziza sheo wahezansi sheo ze blokaje zongi zo fitina kalizungulia watu kwa wakadona kililu jana wakaona sambijana udwangana mama zali leo wele wao kaka kwa jeshi ya fitina kwa noba kiabo ya Mungu arumia fitina kama na wata wanu defenseur wadu mo jamani wauzivurizana dukanga bo wandu walonde mhuwa heda ula watao fitina da wao wandu wakajana none kililu wakaulijana nona dobi wasunzuso wenye parti fitina ngilo abanga tsugohenda we menye mhuwa ula yensie bloke hizo ngarizo nao soti pia wenge ili mrielewe dokaya narkiraga dokar baraka aferi kala diktaturi wala fumbola jao baba no maudu alimama zalingu joro gejum kinishanye mlo controleo mrengezi maudu yabo jorenda na yatifungwa yabo jomba na yatifungwa yabo jonda zubia mruda wani yatifungwa yabo jonda hibi yatifungwa ila dhimuri elewe renti ban suo no ken kestu ya diktaturi mimi eju kwanza ndevu jonda shamsuona kai ni kestu ya diktaturi au kakande leji ngala mishi hao harumaiti garonao ebanga fikiroka na leo emrulomba jini au lombanku yenda afanya video ya bana mitsura mru nyimli pia jau emrola vive uyanshi wa watu kange prizo nafikiroka ngaba diktaturi yo dakika nga hozinga yele bera lahi ngonzo kikabatu wandu la wanza wale mamazali ko fitini obano alala wende arengo de ayepa wandu wangu arengwao hizo nukuliziwa nao wengine arkiradir vumeshi haya ridwanga li yardo bimisa yukaya gejumkili shalu kamshangiro alimama zali sirongati fungwa shanu kusatoro tsobe zaraka habanu kufanya video amadamba inatolwa bahafungwa ngabo diktature kabala tsintsibi gotsukanza udhulumu wala namhibia ikabala tsinsi viole gotsazo udhulumu wala namviole tundarangu wangalie beka kartsuana no mwendo waheze kufuru na udea no ulapiza etsi hatugejurora akahanansi ilona liberte inji ilona tabu ito yatsuheza shaitwa warobule liberte etsi ke kana mradi amona kabati fundulona sheo kabati baba ulona sheo zemgozoro zibulia na mwangalaba mreona hale miji hatu mrevumbula mjini fulani shamrwanga londu wa sheo alobo mjijuba mresha fumbuni mrwanga londu wa sheo alofumbuni
mresha malani fulani mitsamihuli mruanga lo ruashe walo mitsamihuli mresha fuwa nsujini mruanga la ruashe walo bala wisha shezani wangalo ruashe walo bala aba weshe mejiyo edare matsone ruashe walo ya wasakadwa pia habura kubali system hii adana timizi bangar aminio kana emadui wafanya zenzia ritsambalani hata kwa jashinda zende zikansi maore kama wale fitalolo maore ekol tekniki kaiti ze haki za hao wa Faransa kwa tinizo wakanga mrongozi nji zi wa bloke woiho kwa tsuju jamanu bar kwanzao ndongozi nji haki zao zinji kwa tsuzi hunda fitina livuruzwa bala iliriba karmo levi wa udorema na kode na udezana na ulapizana na ukarma mafiti ani ezawezibira wadorenga zedrwa za hatu zibira wala mwe bahari wetamunu weeshi ufanya ze metro wefenjao paturerenge bakirita sila bagaswa Faransa regimana no jitamare no menye dini ya hatu le fitina ilo litilwa uongo wajibi wao kangwa unakama wanadamu zisilamu hamadasi rijanga plano sheu ngardezana ngarsankadawo yensi ngari menyao ngaraboja wajibi wao kazuarasheo ngika karkaradu wanda ukarbaraka raka mabungano wa kweli rarujo kama ngarujo ufaini mrujo da ukazwale bukulahi yaone rarujo ka haini wakati mrajo aswili harumai marhalat almurahaka ay harumai marhalat alihtidhar wakati kuma nada munguruhero basi marhalat alihtidhar yabasa vedir kutsuona ngono malani hotsi pia shakuno jorenje dunia ni jofanya ibada izo etapu ikawa nada mwajo aswili rujo kada ya hafe ila tasuratul kafa bakaya لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد kama nadamu ka dunia ukauteza ukafenja fenjao leo matso yako ngawe mahali rihujusu shefinio ghitoa haini manadamu yeshi dunia ni banu gena irusha bao ghitoa ifiniho ngwajusao matso yako ngawe mahali ngono mala nonsi pia wakati huo manadamu kuna kujombokana kama nzonde jena do swali kama nzonde jena tsai mafira kama nzonde jena nze mwana mafulani kama nzonde jena tsai mwana masama wakati ulawiri ndibana kanyika mdono arabu wanu wesobaza hitima no pamikate kama fumndu wele wayo kaya mwanadamu la hafu yabo ngazima lebuku lahe libalwa ndo gondoa juge lebuku la hahe chai ulawa ani ila ronje ba ya hatu wanroja we hatsi balo kama ndo hafu arsome yemonti yembili yenda cha aswili mwanadamu kutobala zila tiarma envelope yake ngando ndo yamredeje ya mdefando ganuka halali abisha wakati malaika kaero hibali wangendao basi mwanadamu akawapeu wahaba hata yaljal jamal fi samil khiyat paka kitwa shangami ya shinji harumazito la sindanu na borjo kubali rengero hoyinu ibako binguni hunu c'est impossible yokaya leo kitwa shangami ya shinji harumazito la sindanu baada hapo wakadhalika najizi dhalimin akazinde ziliwa za hondo madhalimu watu wapeo warangawe eroho ila wevuriza i soma zunguni hula udisha kamru fulana juu hangu so wenza wangu na jana jao unarukwendesha watu fakomori afikiri kanati jele zamba vekia sina shida na utasamaha zinsi darsa shanu meshelezizano wakasi wa komori hani mgeni fursa ni bahati ya ujabanu mrajao ne sababu ilo yitswani ilirisedi lane haruma mwezi mtukufu madaunu ranzensi rifikiri mbrake tsavu mweshi haya riwone namna ya ushidaribire kana mendeleo na nsinjema sha esolisiyote do jamanu jeri dogo sana rela hulana la kul hal nsido wakati garjona na wakati wasaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.